Mag-overtime ka kadi, Beth? Saan, Weng? Agawid akon. Agkuyog ta nga, Ruden. Ay kwa, adapay papanak, Weng. Ha? Sa dino, ha? Makisinara ka ni Toto. Anya? Ket, anya nga roti baga kini Alvin, no damagan na kakanya. Sigurado adamagan na kakanya. Tamay may sakit nga rod abalay, ti pagababangan tayo, ha? Ay kat, ibagam tulatan na nag-overtime, Weng. Anya? Ay, sige nga, Rod. Si katimatungpal, Beth. Undas ka din dayta, Beth? Allowance mo iti makalawas dayta. Wen, Toto. Dakkalan agatad da ito eh. Agyaman na ka. Di ka yaman. Tapasat ti panagayat ko kan ka dayta, Beth. Ay ayatin ka. Kat sapay lako pa, tasakto laeng tayatem. Promise, Toto. Awan to ti pangisukatakken ka. Si kalaang ti lalaki iti biyag ko. Oh, agyaman na, Beth. Si kalaeng ang inspirasyon ko agbibiyag. Agpadata, Toto. Kasta akmatkan ka. No manugot ka kumahan itikid kidawek. Agkasartan. Wen, dumteng to dayta, Toto. Saan ta ko mga agapura? Kayat ko pa'y tagpapas ng agbalasa. Beth, agring ka. Aldawan, Beth. Anyat orasan, Alvin. Alas 7 ni tagsapa. Nagkapamiti rabi. Apay anala daw ka si Mang Pat. Apay, saan ay ang imbaga ni Wengkan ka? Nag-overtime, Ay, kanayon latta na kasta. Mabit man lang talak ti wallet ko. Atoy, inayon mo iturnong ta, Alvin. Nangalami ti dayta akwarta. Tay allowance ko nga ititad ti kumpanya kanyak. Sukat ti kanayon na pa nag-overtime ko. Anya? Alaamon, amo ka na sa limot-mot kay ti kwarta. Iso asikat ti mangidulin iti dayta. Amumatan kanyak, gastadora. Iso asaan ko abagay tagig gamit ti kwarta. Sikat ti paradulin iti kwartata, Alvin. Agawid ako di probinsya itong bigat, babes. Inaksok na lang ti paparamid ta, balay ta di lugar tayo. O sige, babes. Kisayam ti urnong tanong kasapulam ti kwarta. Wen, ta sulduak dagitag trabaho iti balay ta. Okay, makamu ka, Alvin. Kita mo nun na ti pagsayaatan ti may patpatak dara balay ta. Kat apaman amalpas tayo jay, agkasartan. Wen, Beth. Ngam sigurado anay buston ti urnong ta. Nun alpasin ti balay ta. Agurnong tantupay iti pagkasarta. Sana bale, kanayon mo ti pa nag-overtime ko. Dakdakkel ngamin ti birok ko nag-overtime, Mac. Isa, paspasensyaan na ko na, no kanayon amaladawak nga agawin. Wen, maawatak day ta. Beth, pasensya ka na. Dakdakkel pa'y nga amang ti sweldong ng syakon. Ay, talaga akasta. Kan syempre, kanayon na kag-overtime. Iso ang natural, adakdakkel ti masweldok ngam sika. Rumwara, Kweng. Sarakak ni Toto. Nagpakada ka kadikin ni Alvin? Siguradong agdamag manin kanyak. No di na ka masangputan dito apartment. Nagawid iti probinsya ni Alvin. Anya? Ay, sige nga, Rod. Agan anad ka, Beth. Agyaman, nak. O sige, patuloy ko na. Taamangan numatagtakan ni Toto amang ururay kanyak. Ay, huwag kayam. Alam da ito, oh. Ha? Ikanak manin iti kwarta? Wen pagmeriendam. Agyaman ak nga, Rod. Friend. Adaman damagat. Asino ka di kadamang Toto kan Alvin ti talaga ngay ayatan?
Weng, masapol pala damagam day taaya. Siyempre ni Alvin. Amumot a kwarta laang tikamat ko kani Toto. Kwa, diyan ngamin maliklikan tagdamag no maminsan. Kabut-butang tararamidan, friend. Ay na, jak tupay madanagan. Si Kantulakit din. Basta relax ka laang, Weng. Kabailak da ito eh. Malmalpasan ti balayo, Alvin, anak ko. Wan nga rad nanang, nagbita. No anda kwarta, mabita malpas. Sa bagay mo't kid di nanang. Da kayon ti pang tidak iti tangdan dagiti trabahador, nanang. Da kayon ti pangital ka. Tagsubli at mo't lay syudad dinton parbangon. At dapay ngamin trabaho. Naikuwan na. Anyat plano yung ay kanibet no malpas ti balayaw. Agkasar kayon. Saan pa'y siguro, nanang? Tanaw sarmin ti kwartami. Agurnong kamin tupay ti pagkasaran mi. Ay katwan na. Sa bagay, saan yun to na problemaan ti pagnaagdan nyo? Tandan nakasaga na abukod yu abalay, anak ko. Hello? Beth? Weng, ada ka din dito apartment mo? Wen? Sika? Ayan mo? Kadwak ni Toto. No agdamag ni Alvin, ibaga man nag-overtime mak ha? Wen? Ariglado? O sige nga Rod, agyaman nak. Di ka madanagan. Siya kung ti makamong agrason kina Alvin. Thank you friend, bye. Bye, friend. Nakapimpintas ni Beth na nakaturog. Nagamo ti rupa na. Nagmayat na buybuyain ti rupa na. Bayat ti palnaturog na. Ayan tinago niya cellphone. At damot to'y cellphone na ditirabaw ti lamiseta. Saan mat ada ito'y tinago ni? Naimas ti turog na. Kita kitibag na. Ang mga no importante nga awag na ita. Nagsardengan. Pasensya ni Beth. No pakibiyangak ti cellphone na. Kita man. No asino tinag-text. At dapay gayam sa bali a cellphone na ditibag na. Ne. Babes, matinagan tinag-text. Babes, sa tino, tayan mo. Adda akon dito'y apartment. Agawid kan. Takailiw ka. Babes. Anya ti kaya tasoin na ito'y. Beth, nasaya at nakariin ka na. Sino? To'y nag-text ka. Babes mo. Apay nga dakan ka na ita cellphone. Song batam ti damdawagag. Sino da ita, babes? Babes, friend, gayam, Toto, niweng da ita. Anya? Babes nga min, tinawag mi kaniweng agayam ko. Uray damagam tukon kwa na. Sigurado ka? Wan nga Rod, patyan ako ma. Promise, sa anak nga agululbud. Anyat ko na aya. Daytoy, basaem, pag-awawidin na kan, tamailiw kanokin ka. Ay na! Una yun day jagayam ko. Kay iliw nakmanan ti bruha. Pudno, timbagan ni Beth ka, Mang Toto. Siyak day jay. Babes nga min, tinawag mi kin ni Beth. Kasta ka di? Wan Mang Toto, may sa ngamin takin ko kwet apartment na pagkababangan mi. Agabay ta apartment na yan mi.
Okay, Weng. Agyaman aglaulay. Sige nga, Rod. Saan ako niyagbayag, Mang Toto? Agyaman nak. Pasensya kan Weng. Si kapayente di manon dito'y balay. Awanan yaman na. Tinapatag na ibagagtag paiso. Amwam no sa dino ti pagnanaitan ni Beth. Hildo. Wen, sir. Kunak ano moyo ti pagababangan na, sir. Saan? Tadi na kayat niya tulod ko iti tagos na. Anya? Ni, apay ngay? Diyak mo, Hildo. Ngam awanan ti pakibiyanga may ti dayta. Basta ramidem ti pangibabaw na ka. Wen, sir. Matungpang, tibili nyo. Umunak nga rin na rumwar, Beth. Aginanak ka. Tawan trabaho mita. Wan Alvin, aganad ka ha. Okay, bye. Bye, I love you. Ay, sorry Toto, naladawak. Nabayag ka ka din. Wala, agtugaw ka. Apay akas na saan ka naragsakit ha, Toto? Ada ka di problema? Sino ti lalaki akadandan namin di apartment mo? Anya lalaki? Agmay-may sa aki jay. Awan ka duwak. Dagito'y ti ebidensya. Sino to'y lalaki anang agagkan ka di tilatawan? Ladawan mi ka ni Alvin daytoy. Iti ayan tiri daw ti dagus mi. Sino day taan ang lalaki, Beth? Kwa... Luklukod nak, Beth. Amom, no kasano ti palagayat ko ken ka. Ngem apay amay turod nak alukuhan. Sino day ti alalagi ko nak? Kwa... Pagkawanan nak Toto. Ngam kinapuno na. Nabayagan na kayat ko ti makiwin naswaskan ka. Nabayagan na kayat ko ti agpuno ngam jak maaramid. Isa pagkawanan na kuma. Awanan kay tibain. Kapo iti naramid mo. Subiyag amin ngayon inted ko akwartakin ka. Anya? Bayadam amin dagitay. Tano saan? Itarong ka. Toto, sikat ayayatag. Sikat ipiliag. Hinututan naklang ni dya lalaki. Iso tinangala ka nagiti kwarta ngayon inted mo kanya. Si kagayam tayayatag Toto. Wana, saan ka na sinaan? Dadya lalaki ti sinaag. Si ka tayayatag. Saan ka tanay Jeng Alvin? Kasapulak ti tulong mo. Pangasim, kasaritam ni Toto. Ibagam dagiti imbagakan ka. Kasano ni Alvin? Sigurado matlakaguran ako ni Alvin no maaman na ti maipapan ka ni Toto. Iso na sa isaya at la ni Toto ti piliyakon. Tapnawan ti bayadak. Aniya? Naku na ngamin asingiran na amin na naititid na kanya kakwarta. Kadak kalagatat day jay friend. Please, tulungan na Kweng. Makamuditan. Basta kasaritam ni Toto. Sige. Di ka madanagan. Siyak ti makaamoy ti dayta. Siyak ti makapanagnak mang Toto. Puno timbagan ni Beth ken ka. Ni Alvin tinangala kadagitin intod mo ang kwarta ken kuana. Weng. Iso aday dyan nga Alvin ti singirin nyo, sir. Saan kat atigayam ko? Nasingpot tigayam ko, sir. Saan nga minasarasar dengan dadya lalaki? Iso adi na masinaan. Patsundak ko ma, Mang Tuto.
Inosente ti kayem ko. Awan mading intensyon na kin ka. Sapay lang ko ma. Tawan to ti pagbabaw yam iti kastoy naramid mo kanya. Beth, Ay ayaten ka, Alvin. Ngam, masapol nga aramidag ti kastoy. Tapos, Boston, Jack kasapulan ti panawag mo. Tanaglawag ti naramid mo. Panangluko ti naramid mo kanyak. Inalilaw na klang. Alvin, Inalilaw na klangarutin. Pinadakas nakpay iti lalaki anang isukutam kanyak. Ngam amo ti Diyos ti napasamak. Patsyak ka di nagbaybayan. Binay palubos, amay rubuak. Tamo na, ngawan kinapudno dagiti pampabasol mo kanyak. Weng, Oh, Beth! Si Kamat Kayam! Apilita ka lang nagpakita. Ala, sumar ka. agyaman hak. Naglibas hak. Inlibasak ni Toto. Di nakparwara ni Jebalay na. Kaya rigak ti may sa abalo di ti pampamayan na kanyak, friend. Anya? Kaasi kamot nga rot no kasta. Agpadatang at pagdaldalanan na ita. Apay, Iniskam na kay boyfriend ko. Interay na amin na kwarta. Awan na ba di kanya nga oray piso? Anya, Inalilaw nagdadya lalaki. Pinanamnaman naglay ti awan. Nakarma ang samat ten. Kapoy iti panangkan kanunong ko iti madingararamitem. pasensya ka Weng, gapu kanyak. Nairaman ka na nagbasol. Nagulbod ka gapu kanyak. Sorry. Pagbababayak na diyang inaramit ko iti kalabas. Oray siya, friend. Ita, mapanunot ko dagiti bigdot ko. Agbabawi Yung naladawin ti amin. At dapat kung daway ta nga agbaliweng. Ilintag ta dagiti nagbasulan ta. Agkamang ta iti Diyos. Agpakawan ta. Kat patsak nga iturong na ta iti nalintag adana. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Please like, share, and subscribe. Thank you.